abebembezi basimere ofiisi y'enganzi y'ihanga ahabwa obutabanagirira nk'aba Buhweju okutunguura eby'obwegyese omu district yawo. We have received a consignment of 2,100 iron sheets from the office of the Prime Minister under the Buhweju sub-region. And these iron sheets are earmarked for a total of 15 schools. Amabaati nko kuba bagambira nimba haya buri shomero amashomero 15 ryatunga amabaati 10 amabaati 10 aguburi shomero ryatunga hategaza kuzaho mustoha kumara mwakanya kake munonga bazagaruka babarambara district yahamya kumuriyo kumine bizimbi. Chairman w'entebe ya katano Deo Atwire ashabere amashomero agaratunje amabaati kugakoresa kurungi ngutu go kushakara amaju gabo. Ukagashanga kereziya, ukagashanga kanisa, ukagashanga hajuje mpunu kebina binindeba abijubyengo. So nabwo eco ati twagakira twagatumufutwa. Kawo nazafita humodarte. Bazo mashomero agagubagamba. Engineer general report agerata aba ikizimbe cyabo cyahika umeza abiri nibamba shaka. Abanyabuhweju basimira bebembezi abo kubashakira okwenda kutunguura Buhweju eby'obwegyese. Habwa honamo Ephraim biraro bakwita wengoga habo kushakira amabaati ku 2010 kurwa mu office ya Prime Minister agitwa mara kwakira hato mu district kandi cyashemeza munonga harimo n'amashomera gazanyamihira abakuza kutunga amabaati batkora listi aya mashomero gazamu sima honorable Ephraim Biraro sima office ya Prime Minister. Buhweju district ekine obwetago kwingi omu kutunguura eby'obwegyese. Gashakwa Juliet Charles.